lo di shura la kan go biye gujma ni togda tane kel ka mi jin go ko jin kedin mi jira mangas ko ning min laraji ka kui kedi dit ka very powerful she kon lat ka topic eniam she kon ngi tin along so makin ka weekend video into the winyo ka gwe dit ka very powerful ken ka te bombo along because dit e riet ti cha pula non ka jaw ko wo bi ka wangal walo rambi mi shi ka wala gizde ki shi ka waling in the way of music ki ka duop ke de dit so mi cha duor ket ke dit la tiaga long ngo bangal walo ram so yen cha no ni jala dit no ga de jala riet mi cha no in form of dit ko go ba waling ara ba ko le shole dit ko go jen point de pour the road ke yoga road loira pirana ko le so she kon rajani ka dup inde jal karame ke di ko to ne je jin begina ko be video ne tin shine ka je ka YouTube ko go ke she ku joy she did ray music ni one ba ko weekend video ne tato jojen go ni jire ko ra ko do mun mi ko do ngon ko go binara de ni ka do be na to do en la guas me ba kon ka part en rewda gwada me ki tuk dan ke video ne tin ko ken right kon ka shiam inde ko shiam karama kedi diri shiam ngadi tie ka duk dang bakel di bisham karama kedi badan wala be ko right ka do in kelly kärɔa bi kon nan kel man shi ko bi go right ka do ben kel bi kono ko la no en wo e jin kedin ko jene unique calling ki e calling bi unique e ngum lo da karien mi shet kan unique calling lo da no muj ko la muj ko tan jala re dan as a kedin ki as a kedin ke different do ben ke di chi jene do ben ke di da ramado di for example do ben ke di da de chi jene do ben ke Emmanuel na di do ben ke Emmanuel na di chi jene do ben Georgie ke di Joseph so was because these things they are gift from God but can point kien kwa kala ben in power a talents kwa kala ben in power a talents and talent more ba kula ben yo strengthens because what it ku gada empowerment can strengthening ke different is strengthening a wo moy ka door pum empowering a wo kwa door jakabet bete ka man ki ba woniam so kwa ka ben empower a talent can di tin jangun a ye kos kenyam ke gips rodian baga ben in power a talent and then back up ben strengthens back up ben moy ka bom ke baga moy ka long be ko wore take announce ke ye a ye in goa erero so and wo jin ke din a unique calling meloni wo la bini ngen kelo goa makara mirong ne ka mujin ci ko ba kam ji ni ci shat kamen so mesh ditin kam kos kan ci shat ke ditin kam ka Emmanuel akus so men yo a unique calling and music industry ki gospel music and a unique calling jana kel ka dubte ka la da ŋɔaani mi ci shat gwazin ta shi nga tekädu badil gwa long shene ka ŋɔaanidu rei kedi jan akel mu gwa long kinanda akel mu gwa long gwa ben ta shi nga tekädu la wo ala ta shi nga tekädu badil chat chene ka tan ke di ya me nyungu wo mete ka do me nyungu jana da wo shina da shangrai dueri me nyungu wo chianga mo ba reflect back tan chikat ke di ya me nyungu wo mete ka chianga la din wo shina bi shang tin ready nin kadi badil shene ka ji my god akum yal podun me chale Voltaire is this guy is very amazing like and for kwa ja on long right take because do open kedane di the same again do open take ja kinana so again not ke right meta ago and chiangra me kedin badil chat chene ka chiangen kedane I don't know mo ko understand agwa so and chiangra me kedin badil chat chene ka chiangen kedane di so chiadu badil la different badil baror dil ger ba mashkel ke di tin kadi shibte ka chiang mada di ka shidi biket ka do middle so Ŋäcniɛ en wo jin shiku bere nas baaŋ ke kedin tin kedinas duna wo ledini kuoth mebinas nonkos Ŋäcniɛ en wo jin shiku bere nas baaŋ kedi tin kedinas duna wo ledini kuoth mebinas nonkos this is a note to text Ŋäcniɛ wo jin point shiku bere na baaŋ shiku entertain na shi entertainment melody Ŋäcniɛ wo jin point ledini kuoth selim mebinas kula nonkos so mete ga di te kedi win mon Ŋäcniɛ wo chiandu aroda gera completely mete ka mishuji mete ka dur mete kan gero do completely ko wajin point le de ko shunja mo ka ay me do dien me do kap ka jin tebe me pep me bina school ben kot ka je agwa tela me de duel la ka de jog da pam never share that shop and duel me shet kanam bi pam bi jolle ka pan de ko le shop duel de ko le shop ka tas duel ngo bi tu ka tas ki be ko le shop ko wo bi sele be ko le tu ka metas je de la jin go na me jan ponye ne men be ngach ka music industry bi ngach